Familia moro gwenge mag Fihoni kaonti ma Kwale ywago ratich nyithigi nyako ma jahigni 16 ma bende nonegi kendo jwang' ringre gwenge gweng' moro machiegni gi kanyo tok kane olal kuom ndalo adek. Ringre Grace Mungeli ne oyude geng apaya ka lipot mar bero to yango ni ne onege kaluwore ni ringre mare ne ni kod adhonde mag pala. Min gi Dorcas Mutisia ne oloso e yo machalo kama. Alikuwa amedungwa visu ambavyo havina hesabu mpaka sehemu yake ya siri, watiti na huku kando ya mapaja. So ile kitu iliniuma sana kwa sababu hapa hakuna security na ukijaribu kufuata ukweli unatishiwa maisha. So we have no peace to live in this area. We have no guidance to our lives in this area. We are living kama ambaye tunakimbizwa. Hatuna haki ya kuishi mahali hapa. Na ni kama ambaye sisi si wa Kenya kama wale wengine. So tukauliza haki ya huyu mtoto iko wapi? Na kufikia dakika hii hatujaona mtu ambaye amekamatwa. Kaunti ya Kisumu kama